susreta tare koje se sastaju kod Šćepan polja i čije se boje, tarina bela i pivina zelenkasto plava, nekoliko stotina metara bore za prevlast, da bi se konačno izgubile u novoj, zelenoj boji zapenjene Drine, nova reka kreće na put dug 175 kilometara. Predugo su Drinu gonili da bude granica i teče između obala na kojima su ljudi govorili podjednako lepo i isto. Silom topuza i ognja, njene su obale bile rubovi dubokih ožiljaka, živa rana nametanih granica. No odvajkada su i na jednoj i na drugoj obali živeli maštari koji su snivali o tome da ukrote plahovitu i čudljivu reku. San o premošćavanju njenih obala star je koliko i Drina i pamćenje naroda o njoj. Jedno od njih zabeležio je pisac koji je slavu jezika sa ovih obala proneo celim svetom, nobelovac Ivo Andrić. Ćuprija na Drini, ta velika i korisna bela građevina, ostala je trajni simbol ljudskih napora i pobjeda. Dečačić sa Zlatibora, ratnik iz Prvog svjetskog rata, docnije akademik i profesor univerziteta Miladin Pećinar, brdskim konjićima, najčešće peške, godinama je obilazio krivudavu Drinu sanjajući o tome da zaustavi njene vode i pretoči ih u svetlost koja će izmeniti život na obalama reke. Sa prve električne centrale koja se sada rekonstruiše, zasvetlila je 1928. godine prva sijalica sa Perućačkog vrela. Nekoliko godina docnije izgrađena je još jedna električna centrala koja je služila za pokretanje strugare. I danas na jednoj od Drininih pritoka uspješno radi mala privatna centrala. Bajnoj bašti, poznatoj po čuvenoj građi Satare i duvanu Bajnovac, bila je dovoljna snaga od 90 kW električne struje i tada se smatralo da će to za ovu varošicu biti dovoljno sve do kraja ovog veka. A zamisao da se obuzda Drina i ljudima sa dveju obala daruju svetlost i energija, pratila je neverica. Ogromna energija plahovite reke korišćena je jedino za prevoz građe, a ideje Miladina Pećinara koji je izračunao da se na Drini i njenom slivu može podići oko 60 velikih hidroelektrana, počinju da se ostvaruju tek posle Drugog svjetskog rata. 1947. na delu Drine kod Perućca počinju istražni radovi za gradnju buduće hidroelektrane, a 12 godina docnije osniva se preduzeće za izgradnju hidroelektrane Bajna bašta sa sedištem u Perućcu i radovi otpočinju. Usledile su obimne pripreme. Podignuto je stambeno naselje, izgrađen dalekovod, saobraćajnice i drugi objekti. Ovdje su se sreli krivotorbići sa Zvornika sa Crnotravcima i Vranjancima sa Vlasine, Mavrova i drugih gradilišta hidroelektrana. Godine 1962. Drina je krenula novim tokom. Graditelji su joj iskopali novo korito na desnoj obali, a na levoj izgradili zagat, čime je omogućena izgradnja levog dela brane visoke 90, a dugačke u kruni 460 metara. Na isušenom delu korita, ograđenog zagatom, otpočeo je iskop zemlje za temelje ovog dela brane i slapišta. Novinski hroničari koji od samog početka prate izgradnju ovog giganta izveštavaju. U starom koritu Drine već se nazire levi deo brane sa prelivnim lamelama i slapište preko koga će se ispuštati viškovi vode kada plahovita reka nabuja.
Predviđeno je da se u branu i u mašinsku zgradu ugradi oko 1.000.000 kubika betona i preko 20.000 tona armature. Od separacije agregata, spravljanja betona, transporta, pa do ugradnje u branu, primjenjuje se tehnologija koja tada predstavlja vrhunac jugoslovenskog hidrograđevinarstva. Na gradilištu i van njega bilo je kao u košnici. Ljudi nisu samo menjali prirodu, već i sebe i svoje nasleđene navike. Godine 1964. Drinom su prošli posljednji splavari. Porušen je zagat na bosanskoj strani. Reka se vratila u staro korito, ali sada kroz otvore u brani i preko slapišta. Vraćanjem reke u staro korito omogućena je izgradnja dela brane sa mašinskom zgradom. Uporedo sa izgradnjom desnog dela brane tekli su radovi na mašinskoj zgradi i temeljima gdje će biti montirani agregati buduće hidroelektrane. Na Drini je rastao gigant koji će spojiti njene obale. Radilo se danonoćno. Sve je ukazivalo na to da će ovaj objekat biti završen na vreme. Godine 1965. počela je montaža agregata. Projektom je predviđena ugradnja 4 agregata, od kojih svaki ima snagu od po 90 MW, pri proticaju od 150 kubika vode u sekundi. Posle izgradnje prelivnih lamela na levom delu brane, Drina je bila konačno zaustavljena i počelo je punjenje jezera. Radovi su se privodili kraju. Montirana su 3 agregata ukupne snage 270 MW, a obezbeđeni su uslovi i za montažu 4. koji će biti pušten u rad 2 godine docnije. Završena je izgradnja razvodnog postrojenja i montirana je ostala oprema. Sve je bilo spremno za puštanje hidroelektrane u rad. Graditelji su održali reč. Hidroelektrana Bajina Bašta izgrađena je pre planiranog roka. U kanjonu Drine od Perućca pa do nadaleko čuvene Ćuprije prostelo se jezero dugačko 52 km u kojem je akumulirano oko 340 miliona kubika vode. Uoči Dana Republike, 27. novembra 1966. godine, u Perućcu su se slegli meštani sa 2 obala Drine da, zajedno sa graditeljima, pozdrave predsjednika Tita, koji je hidroelektranu Bajina Bašta svečano pustio u rad.
Potekli su prvi kilovat časovi sa nove hidroelektrane. Jugoslavija je dobila novih 1.600.000.000 kilovat časova električne energije godišnje. Privredni potencijal zemlje obogaćen je još jednim gigantom u čijoj je izgradnji učestvovalo više hiljada graditelja iz 32 domaća preduzeća i nekoliko firmi iz inostranstva. Za 20 godina svog rada hidroelektrana Bajina Bašta 25 puta je isplatila uložena sredstva društvene zajednice. San mnogih generacija je ostvaren. Drina je zaustavljena. Nestali su čuveni splavari sa Drine, ali je čovjek stvorio nove lepote. Izmenio se pejzaž ovoga kraja. Podnožje planine lepotice Tare zapljuskuju talasi Novog jezera. Možda je baš tu, negde na obroncima planine, stvorena i legenda koja kaže da će jednog dana doći neke crne zmije i popiti sve izvore oko Drine, da će sama Drina poteći uzbrdo i popeti se na Taru gde rastu čuvene Pančićeve omorike. Kad čudljiva Drina u proleće i u jesen nadođe, ona se preliva preko brane te ogromna količina vode ostaje neiskorišćena. Borba sa plahovitom rekom se nastavlja. Stručnjaci hidroelektrane Bajina Bašta dolaze na ideju da izgrade novu, pumpno-akumulacionu hidroelektranu. Jednostavnije rečeno, da drinsku vodu iz Perućačkog jezera pumpama popnu na Taru. A onda, kada je energija najpotrebnija, da je istim putem vrate u jezero i proizvedu potrebnu energiju. Visinska razlika između akumulacije u Perućcu i budućeg jezera na Tari iznosi oko 600 metara. Dve akumulacije povezuje sistem koji sačinjavaju donja ulazno-izlazna građevina, donji cevovod, mašinska zgrada, horizontalni i kosi cevovod, vodostan sa zatvaračnicom, horizontalni tunel dug 8 km i gornja ulazno-izlazna građevina. Godine 1974. posle usvajanja elaborata krenulo se poznatim putem. Izgrađena su samačka i porodična naselja, izvršene pripreme za izgradnju privrednog gradilišta i drugih objekata. I ponovo su oživele obale Drine. Stigli su tesari, mineri, betonirci, tehničari i inženjeri sa Mratinja, Đerdapa, Bistrice, Vlasine 2 i drugih gradilišta. Pre nego što će teške građevinske mašine narušiti vekovni san Pančićevih omorika, kroz Vrleti i Litice Tare, od Perućca do Mitrovca, probijen je modern put dug 11 kilometara. Na Tari među prvim objektima izgrađena je brana Kruščica na Belom Rzavu i vodovodno postrojenje za snabdevanje vodom graditelja i naselja sa područja Tare. Podignuta je fabrika cevi za donji i gornji cevovod. Na oko 300 metara nizvodno od hidroelektrane na desnoj obali Drine počela je gradnja mašinske zgrade. Pristupilo se izgradnji donje ulazno-izlazne građevine. Za nju je trebalo probiti branu. Priprema je izvršena prilikom redovnog pregleda brane i akumulacije,
kada je voda iz jezera ispuštena, što je omogućilo da se na buduću ulazno i izlaznu građevinu postavi rešetka i zaštitna obloga, pod čijom je zaštitom izvršen proboj brane bez ometanja normalnog rada hidroelektrane. Postavljanjem tablastog zatvarača u unutrašnjosti brane omogućeno je da ronioci sa dubine od 50 metara izvuku zaštitnu oblogu. Da bi se donja ulazno-izlazna građevina povezala sa mašinskom zgradom, iskopan je tunel i ugrađen je donji cevovod prečnika 7 metara. Uporedo sa građevinskim radovima, u mašinskoj zgradi montiraju se dva agregata nove reverzibilne hidroelektrane ukupne snage 600 MW. Specifičnost ovih agregata je u tome što se prvi put koriste jednostepene pumpe turbine za pad od preko 600 metara, što do sada još nije premašeno u svetu. Ugradnjom drugog rotora motor generatora teškog preko 450 tona, radovi u mašinskoj zgradi privode se kraju. Za iskop tunela kosog dela gornjeg cevovoda korišćena je specijalna mašina za kopanje pod kosim uglom. Ovom mašinom izvršeno je i vertikalno bušenje vodostana. Gornji čelični cevovod dug je 1400 metara, a prečnik mu je 4,8 i 4,2 metra. Posle spajanja, zavarivanja i ispitivanja varova, cevi su zalivane betonom. Na prelazu iz gornjeg cevovoda u tunel izgrađena je vodostanska zatvaračnica i vodostan sa komorama. Za probijanje i izradu tunela dugog 8 km od vodostana do gornje ulazno-izlazne građevine korišćena je specijalna mašina za rotaciono horizontalno bušenje, popularno nazvana krtica, sa kompletnom tehnološkom linijom za odvoz iskopanog materijala, betoniranje tunela i ostale neophodne radove. Materijal koji je mašina iskopala, transportovanje iz tunela specijalnim vagonima. Odmah iza krtice išla je kompozicija za oblaganje tunela betonom. Iz pravca gornje ulazno-izlazne građevine, da bi se ubrzao iskop tunela, mineri su napadali brdo klasičnom metodom. Izvode
Vrše se završni radovi na posljednjem objektu dovodno-odvodnog sistema, gornjoj ulazno-izlaznoj građevini kroz koju će se Drina uliti u vode Belog Rzava. Teške građevinske mašine radile su danonoćno na nasipanju brane Lazići, koja će na Tari zaustaviti vode Drine i Belog Rzava. Probijen je put kojim će se Drina popeti na Taru. Završene su dve nasute brane Lazići sa glinenim jezgrom. Na prevoju brana visine 45, a dužine u kruni 317 metara. U kanjonu je izgrađena najviša nasuta brana sa glinenim jezgrom u našoj zemlji, visoka 125, a dugačka u kruni 218 metara. U mašinskoj zgradi privedena je kraju montaža agregata, komandnih postrojenja i pomoćnih uređaja nove hidroelektrane. Izvršene su posljednje pripreme i ispitivanja. Oba agregata snage 600 MW spremna su za rad. Završeno je i razvodno postrojenje i dalekovodima povezano sa elektroenergetskim sistemom. Izvršene su sve pripreme za dugo očekivani trenutak kada će vode Drine poteći u Staru. Dve pumpe turbine izbacivaće u jednoj sekundi oko 100 kubika vode. Konačno, legenda je postala stvarnost. Drina se popela na Taru. Žitelji Vežanje nisu ni sanjali da će jednog dana i kosti svojih predaka morati da sele ispred drinskih voda koje će preplaviti njihove domove. Nova Vežanja počela je novi život na obalama prekrasnog jezera u kome je akumulirano 170 miliona kubika vode. Za pumpanje drinske vode na Taru koriste se jeftini viškovi energije i na taj način se stvaraju ogromne rezerve. U tom režimu sistem radi kao pumpno postrojenje. U kritičnim situacijama hidroelektrana može da interveniše u najkraćem roku i tada u generatorskom pogonu sistem deluje kao proizvođač energije. Posebno je značajno i to što u sušnim periodima i u doba povećane potrošnje ovo postrojenje može duže da nadoknađuje nedostatak snage i energije i povećava sigurnost elektroenergetskog sistema zemlje. Na primjer, sa punom akumulacijom na Tari omogućen je neprekidan rad reverzibilne hidroelektrane u trajanju od preko 20 dana. Ona za to vreme, radeći punom snagom, proizvede oko 200 miliona kWh, što ovaj sistem čini veoma osobenim u odnosu na slična postrojenja u zemlji i svetu. Novembra 1982. godine tadašnji predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Petar Stambolić, svečano je pustio u rad reverzibilnu hidroelektranu Bajina Bašta. Dve
Te hidroelektrane, ukupne snage oko 1000 MW, rade u okviru jedinstvenog elektroenergetskog sistema Srbije i Jugoslavije, proizvodeći godišnje oko 2 milijarde i 700 miliona kWh električne energije. Vrlo visok stepen automatizacije ovako složenih postrojenja omogućuje da njima rukuje minimalni broj radnika. Radni ljudi hidroelektrana Bajina Bašta, glavnog investitora ovih objekata, dobili su na upravljanje 2 giganta koji su delo ruku više hiljada neimara, a sagrađeni su uz pomoć i podršku društvene zajednice. Kolektiv hidroelektrana sa 237 zaposlenih, od kojih većinu čine visokostručni radnici, ulaže velike napore da opravda uložena sredstva i poverenje koje mu je društvo ukazalo. Održavanje postrojenja jedan je od svakodnevnih zadataka članova kolektiva, čime se obezbeđuje vrlo visoka pogonska spremnost. Posebna pažnja poklonjena je istraživačkom radu na budućim projektima, na čemu je angažovana skoro polovina članova ovog kolektiva. Planira se povećanje instalisane snage hidroelektrane Bajina Bašta i korišćenje tarskih voda radi povećanja efikasnosti reverzibilne hidroelektrane. Nastavljaju se aktivnosti u saradnji sa susjednim republikama na korišćenju vodnog potencijala Drine i ostalih voda na širem području. Hidroelektrane su postale jedan od veoma važnih nosilaca razvoja opštine Bajina Bašta, kao i mnogih naselja sa obeju obala Drine. Život ljudi ovoga kraja krenuo je novim tokom. Bajina Bašta doživjela je preporod. Malo naselje Perućac postalo je privlačno turističko mesto. Bajina Bašta, nekada bez 1 metra asfaltnog puta, danas ima najrazvijeniju putnu mrežu u regionu. Nacionalni park Tara postao je jedan od najatraktivnijih predela u Republici. Jezero koje se proteže od Nove Vežanje do brana Lazići pruža nove radosti najvernijim gostima Mitrovca, mališanima iz cele zemlje. Neko je rekao graditeljima hidroelektrana: vi dolazite u divljinu, u pustare, u mrak, a kad odlazite, ostavljate za sobom puno svetlosti. A Nobelovac Ivo Andrić, koji je ovekovečio Drinu, piše: sve može biti, ali jedno ne može biti. Da će posve i zauvek nestati velikih i umnih, a duševnih ljudi koji će za ljubav podizati trajne građevine da bi zemlja bila lepša i čovek na njoj živeo lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i ljubav ugasnuti i nestati sa sveta. To ne može biti.